أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد. باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد. أخبرنا مالك حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال محمد رحمه الله: لا تعجلن بركوع ولا افتتاح حتى تصل إلى الصف وتقوم فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. قال محمد: وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه. أخبرنا مالك أخبرنا سمي أنه سمع أبا بكر يعني ابن عبد الرحمن يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه، ثم رجع إلى بيته الذي خرج منه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة. أخبرنا مالك أخبرنا شريك بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاتان معا. قال محمد رحمه الله: يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر خاصة، فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة، وكذلك ينبغي، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: hazır sahabe çıkıp kaldı mağdına. Ebu Selema tabi'i. Ondan sonra bu rivayet mürsel oldu. Bunda da şirket sünneti gelgen çağda hani bir mezhep karışıda bu alayet teklengen, alayet faziletlik boğaçka tekbir şuratkan boğazımı farizge. Şu çağda farizgeyen ülgüreliğinden kılıp yengil tizrek okuulup onundan kim farizge yetişip durmaya deydi. Eğer fariz namaz sünnet okuduğu okulup bulduğun olsa fariz götürürsü lazım. باب تسوية الصفوف. أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف، فإذا جاءه فأخبروه بتسويتها كبر بعض. جاءوا bulamdı, جاءوا bulamdı. Ha? جاءه buluşu mümkün. جاءوه buluşu gerek. Ya da bu ezmottu. جاءوه. فإذا جاءوه فأخبروه بتسويتها كبر بعض. Lakin ma rivayet hazır sepne tüztüşke İmam Alayet Kumal Güleşne onun için tekbirin düşürüp boğanın keyin aşında sep tüzlaş bir işinin bulap onun için andın kulakka kıdığallıkı şunu gösterdi. أخبرنا مالك أخبرنا أبو سهيل بن مالك وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. إذا قامت الصلاة ديان tekbir düşürülse diyen men. Hadul menakib mörüge udullaştırıp duranlar. Bireylerin aldığı çıkıp bireylerin kendirek bunda emas. Hem birbirine yimrak duranlar diyen vardı.
قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح أن يقوموا فيصفوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب وإذا أقام المؤذن الصلاة كبر الإمام وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وإذا أقام المؤذن الصلاة كبر الإمام. مشوندن تكبير شروع بوسا ديگن معنی çıkamdı. Ya ki قد قامت الصلاة dese diye mعنی çıkamdı. İhtiyarda kanda okudu. قد قامت الصلاة dese. Yani bir mezhepten karşıda قد قامت الصلاة diyen çağda imam Allahu Ekber de kulak kaldı. Yani mezahının ayıda Allahu Ekber Allahu Ekber de bunu tüytütep onu kulak kaldı. Bazı alimler tekbirin toluq çürüp bolgandan keyin undan keyin kulak kaldı degan. Yani bir mezhepler o'xshamaydigan yeri shu. Lekin bu ixtiyoriy kengroq qo'yib o'tgan masala. Çokum tüyütüşün gerek ya ki qad qamat salati deysa onlar. Hatta mesela namazga turish masalasi mi? Biz masjidda saqlab o'tirdik, muazzin takbir tushdi. Takbir tushgan chaqda qachon o'rnidan turdi degan masalada muxtilaf bor. Bunun da ba'zi hayala salat qo'budi, ba'zi qad qamat salat qo'budi ya boshdan qo'budi deyish mumkin. Bu ham sal kengroq qo'yib o'tgan masalalar. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه وإذا كبر للركوع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد. Muşu bab namazdan içindeki faaliyetler üstüde kelgan hadislarni bayon qiladigan bab. Ma hadisda rafiyat masalasi o'tirib qo'yilgan, bayon qilingan va qo'lni ko'tarish na qadar bo'ldi degan egizlikni bayon qilgan. İbn Umar radhiyallohu anhu qo'lni mo'ris qadar ko'tardi. Ondan dastlabki quloqqa qishdan boshqa bir qancha o'rinda rafiyat qildi. Rukuga borishda, rukudan turgan chaqda ikki o'rinni bayon qildi. Albatta birinchi o'rinda ma'lumni ko'tardi dedi. Shunama quloq qiqqan chaqda. Undan keyingi o'rinlarda ixtilof bo'lgan. Ya'ni bu mazhabda shu bir qatim quloq qiqqan chaqdan ko'tarmaymiz, undan boshqa ko'tarmaymiz. Ma jumhurning qarshida ortiqcha ikki o'rinda ko'taramiz. Yani Hanefi mazhab shu birini oldi, keyingini olmadi. Ma jumhurlar 3ni oldi, 4-inchisini olmadi. Ba'zilar 4-inchisini oldi. Albatta qo'l ko'tarishning hukmi jumhur ulamoning nazarida mustahab. Sunna mustahab, vojib emas. Lekin Zahiriylar va Avza'i, Imom Avza'i vojib deb qo'ygan. Bu hamda shu rafiyat qilishning dalillari. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من ركعته رفعهما دون ذلك. Ma diqqat qilsanglar, rukudan turgan vaqtida burun ko'targandan to'g'ri ko'tirdi deb keldi. Yani ko'tarishdan darisi o'xshamadi. Lekin Ibn Umardan Abu Dawud rivoyat qilgan bir rivoyatda undan tuvan degan gap yo'q. O'xshash ko'tirdiganligi bayon qilingan. أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة أمرنا أن نكبر كلما خفضنا أو رفعنا. أمرنا أن نكبر كلما خفضنا أو رفعنا. يعلمهم يعني يعلم التابعين التكبير في الصلاة ويقول ديمز مشان مقدر ومن دا deydi, ügütüp من دا deydi. Biz her qatam to'yga tushgan vaqtimizda va 5-ni ko'targan chaqda takbir etishni buyurilganmiz deydi. Albatta rukudan 5-ni ko'targan chaqda Samiallohu liman hamida deymiz. Yoki Robbana lakal hamd, yoki Robbana va lakal hamd masalan. Ya ba'zi har ikkisini deymiz deydi. Lekin bosh chaqda har qatam to'yga tushgan chaqda va 5-ni ko'targan chaqda Allohu akbar deb takbir etish buyurilgan. أخبرنا مالك أخبرني ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل حتى لقي الله عز وجل. لكن bizning rivoyatimizda salatahu lam tazal tilka zali qanday qilibdi? Zalikani ismida olsa salatahu xabari تلك الخبر قصة tilka nuqlon ism qilinmoqchi salatahu deb nahv tarafdan masalan qanday tahlil qilingan, lekin bizning muvattan rivoyat qilishimiz shu İmam Malik'ten salatahu deb rivoyat. Shu hadisni qiroa so'rinning musorning bir foydasi shu. Siz nahviy tarafdan tag'in ma to'g'ri deb bunda o'qiysizlar, unda o'qiysiz, lekin Rasululloh tarafdan, sahoba tarafdan kelgani İmam Malik'ten endi o'qilish qanday kelgan salatahu deb kelgan. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ثم إذا انصرف قال الإسلام ثم إذا انصرف برتوقتزلا شو جادون تكبير يتدي يوم القلوة مثلا فيكبر كلما خفض ورفع ثم إذا انصرف هذا برتوقتزلا يعني أمكن نماز فارغ وغان شغدا يعني برتكبير يتدي يوم القلوة. ثم إذا انصرف قال والله إني لأشبهكم إني لأشبهكم ولا أشبهكم أشبهكم إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مالك أخبرني نعيم المجمر وأبو جعفر القارئ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع. قال أبو جعفر وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاة. قال محمد رحمه الله السنة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض وكلما رفع وإذا انحط للسجود كبر وإذا انحط للسجود الثاني كبر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين حذو الأذنين ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله وفي ذلك آثار كثيرة. Yuqorqi hadislardagi İmam Malik'te rivoyat qilgan hadislardagi har qatim to'yinib tushgan chaqda va beshni ko'targan chaqda takbir aytimiz deganga qo'shildi. Ikki o'rinda boshqa chiqardi. Birisi qo'lni nagicha ko'taramiz degan masala, quloqqa udullashtirib ko'taramiz bunda mo'riga qadar emas. Biz egizroq ko'taramiz. Ikkinchisi bir qatimlam qo'l ko'tarish bor, undan boshqa o'rinlarda qo'l ko'tarish yo'q demoqchi. Shuningga başka qarashga delillarni İmam Malik'ten başka olduğunu rivayet etmişler. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى. هذا ما تابعين نفسه لما الجركسة صحابين كده. هذا حديث مرفوع كم ده؟ قال محمد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي. قال عمرو حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال إبراهيم ما أدري لعله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منهم ولم يحفظه
ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون. Hazır ma 107. rivayetke İmam Muhammed'nin ustazı Yaqub ibn İbrahim. Yaqub Abu Yusuf. Yusuf Aleyhisselam'ın dazısı Yaqub var. Yaqub degeni Abu Yusuf deniyor. Abu Yusuf al-Qadi, sahib Ebi Hanife. Yani hazır bu Muhammed Muşedis'ne İmam Abu Hanife'nin şagirdi Abu Yusuf'ta rivayet ediyor. Abu Yusuf'un ismi Yaqub ibn İbrahim. Adette ulemanın isimleri karsanlar 80%'de aşında çıkıdı. Peygamberlerin atı bala nümeleri boyunca aşında kulu buldu. Künniyetinin ise ismini kulu buldu. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال Hazır manadam da İbrahim'in Nakhay tabi'inin huzuruna ve Husayn ibn Abdurrahman işkeyden kirdi. Amr Rafiyat taqid kelgan Vail radhiyallohu anhu'nun hadisini so'zlab berdi. İbrahim'in Nakhay qo'l ko'tarmamizda qoldi. Anikan dalilini qo'ydi. Alqama ibn Vail al-Hadrami an abihi degan ekan Alqama dadisi Vaildan rivoyat qildi. Vail bo'lsa Vail ibn Hujr al-Hadrami radhiyallohu anhu Yamandan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga Madinaga kelgan sahoba. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ay Madinaga kelib namoz o'qigan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningga quloq qoqqan chaqdimi, ruku bo'lgan chaqda, rukudan beshini ko'targan chaqda 3 o'rinda qo'l ko'targanligini ko'rgan deb birtgan o'g'liga sahoba. Mushu hadisni bayon qilgan chaqda Amr İbrahim an-Nakhaiga İbrahim an-Nakhai buni munda deb rad qilgan. Ma adri la'allahu lam yara an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yusalli illa dalkal yawm. Vail ibn Hujr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurida uzun turmagan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 20 necha yil birga bo'lgan, g'azotlarda bo'lgan, xizmatini qilgan sohibun na'layn wal wisada was siwak. Fa hafida hada minhu. Shu kuni Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu Madinaga kelgan kuni Yamandan, shu kuni Rasulullohning shunda bir namoz o'qiganini ko'rgan bo'lishi mumkin. Shundan shuni asli tutib qolgan. Walam yahfadu ibn Mas'ud va ashabuhu. Ibn Mas'ud buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan yoki saqlab qolmagan. Saqlab qolmagan ekan, men Abdullohning shogirdlaridan hech birisidan qo'l ko'tardi deganni men anglab boqmadim. Hech qaysi bunda rivoyat qilmadi. Innama kanu yarfa'una aydiyahum fi bad'is salah hina yukabbiru. Ularning hammasi, Abdullohning shogirdlarining hammasi namoz quloq qoqqandan qo'lni ko'tardi, boshqani ko'tarmaydi. Hozir Ibrohim an-Nakhaining qilgan ishi ikki hadisni bunda ravisi qarab turib tarjih qilish. Vail ibn Hujr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida uzun turmagan, bir necha kun turgandi, bir hafta turgandi. Lekin Abdullah ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayrilmadi turgan. Hatta Qur'ondagi qanday bir oyatning nada nima sababdan ishganligini hammani bilmaydigan sahoba bo'lg'achqa, Rasulullohning xizmatida bo'lgan sahoba bo'lg'achqa, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qo'l ko'tarmaganligi va shogirdlarining qo'l ko'tarmaganligi shuni ishongan bo'lg'achqa, men Abdullah ibn Mas'udning rivoyatini ma'no tarjih qilmagan. Bu tarjih qilish usuli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uzun muddat birga turgan sahabening rivoyatini boshqasiga tarjih qilgan. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu'ningki boshqa o'rinlarda qo'l ko'tarmadi deb rivoyat qildi, lekin qo'l ko'targanligi shenlikra go'lidan kelgan. Bunisiga İbrahim an-Nakhayningki bayatning tahlilini olib aytsak, Vail ibn Hujr yolg'iz rivoyat qilgan sahoba emas qo'l ko'tarishni. Undan boshqa Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurayraji sahobalar bor. Lekin uning ig'ir osilgan tarafi bor. Bir tarafdan. Sanjat, ravilarning sanjatini ig'ir osilgan tarafi bor. قال محمد أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي أبو بكر بن ولا أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي
عن أبيه وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة. Hazır Hazreti Ali rivayet kıldı. Hazreti Asım'ın dadısı Kuleyb Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın ke şagirdlerinden de. Demek hem de namazın kanda okuluş usulü, okul getiriş zat vacip degan işlerden bulunmagan ekan. Qarasak Hazreti Abdullah ibn Mas'ud bilan Hazreti Ali ikkisi Kufa tarafı turganmizmi ekan? Shu Kufa turganlar va uning shogirdlarining shogirdlari hammasi qo'l ko'tarmaymiz degan qarashni tutgan. Ma Madina tarafga Hijaz tarafdagilar ko'pinchisi, hammasidan so'ng ko'pinchisi qo'l ko'tarmaymiz degan rivojni tutgan. Yani bu shu Kufa ahlining nazarida qo'l ko'tarmaslikmi mutawatir darajada kelgan bo'lg'achqa so'z jihatdan, rivoyat jihatdan mutawatir bo'lmasa-mu, amaliy jihatdan mutawatir bo'lg'achqa bular Rasulullohdan kelganligi shak yo'q deb unda tutgan. Boshqalar nurg'un sahobalardan rivoyat qilingan shu qo'l ko'tarish to'g'riliq hadisga amal qilgan. Aslida bu keng qo'yib bergan masala. Bunda o'qish usulim bor, bunda o'qish usulim bor. قال محمد أخبرنا الثوري رحمه الله قال حدثنا حسين عن إبراهيم حدثنا حسين Hüseyin deseler adetki ma Hüseyin. Hazreti Ali'nin oğluna Hüseyin demiz o. Sinirlen diyende okşaşık buldu. حدثنا حسين عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. Hadi dikkat etsenler an İbrahim an İbn Mesud dedi. İbrahim bilen İbn Mesud'un oturda ravi çıkıp kaldı. İbrahim İbn Mesud'un bevasıta şagird emas. Mesela Alqama'dan rivayet kılışın ki başka Abdullah ibn Mesud'un başka şagirdlerden ondan rivayet kıldığın kişi. Daha bunu bazılar kubab bu munqata'atı deyişmiş. Ama nerede ravi çıkıp kaldı. Lakin hadis tadqiqatida İbrahim'nin rivayetida bunda bir gap var. İbrahim'ninki muşunda munqata ya mursal rivayetleri musnad rivayetinden güçlüdür. Nimacha degan chaqda İbrahim'ning shogirdlaridan Al-A'mash mana hadis so'zlab bersin, sanad bilan so'zlab berishlar degan. Ba'zida İbrahim sanadni qisqartirib bilan so'zlaydi. Mesela bizim hazır Buxariyda bunda rivayet qilgan desak, aşağımız senin tercümeyle qisqartiribmiz-ku. Hech qilganlikdan İbrahim shunda qisqartiribdi ba'zida. Abdullah ibn Mas'uddan ashadisdan anılgan adamni tilganmay, Abdullah ibn Mas'ud manda degan deb bilan rivayet qildi. Yani ki A'mash mana hadis so'zlab bersizlar, sanadni tutashtirib so'zlab bersizlar degan chaqda İbrahim an-Naqi manda degan. İza qultu laka qala Abdullah falam aqul zalika hatta haddathanihi cemaatun an Abdullah. Eğer Abdullah mında dedi deb qalsam, Abdullah'dan anılgan ravini tilganmaylam, Abdullah mında dedi deb qalsam, çoqum Abdullah'dan bir emas, bir neçeylen rivayet qilgan bo'lsa, hammalarning ismini atavjimay birdan ko'p bo'lgan ekan, Abdullah mında dedi deyitma. Ve iza qultu haddathani fulan an Abdullah, Abdullah'dan falani bana so'zlab berganda birisinin ismini atab qalsam, fa vallazi haddathani. Bir adamlam bana so'zlab bergan ekan, men bir adamdan da olsam ismini atayman. Agar ko'p adamdan olgan bo'lsam, ismini atamayman, Abdullah unda deyitmadi. Undan ekan, hozir ismini atamagandan to'n turdi. Anın ravileri köp bulundu. Şu Marasil-i İbrahim aqwa min masanidi degan gap nishadishdi. Daha mush rivayet mi hazır? Yani Abdullah ibn Mas'ud'dan kelganligi sahih. Babul qiraati fi s-salati khalfal imami. Akhbarana Malik haddathana Az-Zuhri an ibn Ukaymah al-Laythi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد فقال رجل أنا يا رسول الله قال da nishada bir qali var. Bu qalning egisi Abu Hurayra radhiyallahu anhu. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن Unazi'ul Kur'an desanımı bir taraftan doğru çıkıdı. Peki rivayet Unazi'ul Kur'an.
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك. Namaz o'qib bo'lgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men bayatın qiraat qilayotganimda bir so'ng qiraat qildingmi degan ekan, men shunda qiraat qilgan degan ekan, men nimda bu Rasululloh qiraatni talishib qilayotgandek shunda his qilgandim, shunda deb qolgandim deb bir xil qoida buni. Bu bir xil qoidadan iborat. Buningdan hazır imomning keyin turgan jamoat qiraat qilsa bo'lmaydi degan mazmunni chiqaramiz. Muşu namazda bazı ulamalar insarafa min salatin cahara fiha bil qira'a yani salatul fajr demek. Şunda tahlil qilgan. Bamdat namazı deb tahlil qilgan. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ مع الإمام. أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. هذه دقت قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا صلاة إلا فاتحة الكتاب diye hadisne nimaga xas qilib qo'ydi? Yolg'iz o'qigan kishiga xas qildi. Agar imomning keyinda o'qib qolsa, bu chaqda qiraatul Fatiha yo'q demakchi. أخبرنا مالك أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. خداج كم تكتب شيء غير تمام ديان شنو زاته. حرقة bu Cüheyne kabilesinin bir aymıqı. Men salla salatan lem yaqra fiha bi fatihatil kitab degan mushahadisini İmam Malik va Hanefi mazhab ulamalari yolg'iz o'qigan kishiga qas qilgan. Nima uchun degan chaqda imom bilan o'qigan chaqda kelgan hadislarda innama ju'alal imam li yutamma bih deb oyog'ida va idza qara'a fa ansitu degan. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعز قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله جل وعز حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله جل وعز أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله جل وعز مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Hazır Ebu Sa'ib'ne ya Farisi'dir ama çünkü Ebu Sa'ib bu Hişam ibn Zuhr'un azadgardisitti. Eski İranlı. Gamaza zira'i gamaza degan ve tutmucuk qo'yganligini bildirdi. Ba'zida ko'zi ishora bilan da ishora qilganini ko'rsatdi. Mavamda tutib qo'ydi. Bilkimni tutib bir xilimda mehribonlik qilgan suhbatida yoki topilgan holatda ishingni o'qi demoqchi. Qasamtu salata, ünvanı salat degan so'zni Fatiha deb qaraydi. Qasamtu al-Fatiha demekçidir. Yani şu namazdaki en mühim faaliyetin birini, göz görünürlük faaliyetin birini tutup anda ataydığı ispat ediyor. Mesela Erkâ marrâkeyn degan namazı kılınadigan bo'lsin ama mesela secde o'qish bir rekat debsin. Al-Hacc Arafa desa Arafat turishning boshqa muhim arkanlari bor. Lekin eng muhim ko'z ko'rinarli faoliyatin birisi shu demoqchi. Yani Fatihani
Ben benden bilan o'tiramda taqsim qilyaptim. Yerimi uningga, yerimi menga deydi. Davonikin bu hozir hadis qudusiyga aylanib ketdi-ku. Qalallohu jalla va az deganiki hadis qudusiy bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iqra'u dedi. Yani mushahidasini davet etib, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iqra'u. O'qib bakınlar masalan. Bende elhamdülillahi rabbil alamin desa Allah Teala hamadani abdi deydi. Ulanki bu Fatiha hazır ikki bölündü. Mezmun cihatdan iki kısım. Birinci kısmı Allah Teala'nı ulug'lashdan iborat. Bende Parvardigorni ulug'laydi. İkinci kısmı Allah Teala'dan tilaydi. Yelinib turib, muhtojligini izhor qilib turib tilaydi. Hidayat va to'g'ri yo'lni tilaydi. Madiste mesela hamadani, mecjedani, efna aleyye deb üç xil keldi o. Bizden Uygurca belki onu ayırıp cümleskimiz mümkün. Peki Arapçada cins kerak farkı var. Mesela hamadani, hamd degan chiroyliq sherkatlar bilan shuni tilg'ab turib sana aytsak bu hamd bo'ldi. Tamjid degan ulug' sifatlarni tilg'ab turib madhiya o'qisak bu tamjid bo'ldi. Sana degan qanday bo'lsa hammasi sana bo'ldi. Mesela ya da İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dese fehadil ayet beyni ve beyn abdi. Ulug'lab hamd aytib madhiya o'qib kelgandan İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dese bu hozir banda Parvardigordan tilovat qilishmi? Bu banda bilan Parvardigor o'ttirdiki masala bo'lib qoldi. Ben onun tilgini berema dedim. Yani ihdina sıratal mustaqim, sıratal lezina en'amta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin dese fehaula li abdi. Bu bendemden man qilgan duası. Tilki. Ve li abdi ma sa'al. Ben bendemge tilganni beraman. Hidayat ve to'g'ri yo'lga boshlash qatorliq tilaklarni beraman demoqchi. قال محمد لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه لذلك جاءت عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Davamki imamın kayında imam iqtida qilgan jamoat imam ullik o'qiydigan namoz olsun, ishida o'qiydigan namoz olsun har qanday faqat oyat o'qimaydi, Fatihani o'qimaydi, boshqa surani o'qimay jim turdi. Rasulullohdan kelgan va sahobalardan kelgan rivoyatlar shuni ko'rsatdi dedi. Albatta bunda rivoyatlar xil kelgan. Hanifi mazhab faqat o'qimaslikni tanlagan, Shafiy mazhabdagilar qanday qis qilib chuqum Fatihani olsun o'qishni tanlagan, Maliki mazhabdagilar o'ttirib turib imom ulli qiroat qilgan namozlarda o'qimaymiz, anglaymiz. İmam ishida o'qigandan biz anglagandan keyin ishimizda o'qiymiz degan. Bu shu xil muvofiq qarash. قال محمد أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من صلى خلف إمام كفته قراءته. Hazır İbn Umar'dan rivayet kıldı. Dikkat kıysanlar hazır rivayette İmam Muhammed'inki şeyhi İmam Malik emas. İmam Malik'in başka ustazlardan anılgan rivayetine gidiyordu. Yani Leythinin muvattada bunda rivayetini tapılmayızlar. Müşantı bazı rivayet. Ama İmam Muhammed'in muvattanın artıkçılığı. قال محمد أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أخبرني أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل عمر رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام قال تكفيك قراءة الإمام. هذا عمر رضي الله عنه دمّا وأغل عبد الله دمّا şikayelerinden rivayet kılan buldu. İmamın kıraatı sana yeterlik diyenler. Enes ibn Sirin şu meşhur tabi'i Muhammed ibn Sirin'in kırındışı. Bula Enes ibn Malik radıyallahu anh'ınki azatkardiler etti. Abdurrahman ibn Abdullah al-Mas'udi, Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın evladıdır. Şu Mas'udi de Mas'ud diyen nispet verilген. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. Hazır ma rivayette İmam Muhammed Ustaz Ebu Hanife'de rivayet kıldı. Ebu Hanife Ebu'l Hasan'da rivayet kıldı.
Ebul Hasan Musa ibn Ebi Ayşe bu ibadet köy şenizlik ravilardan. Abdullah ibn Şeddad ibn al-Had, yani Şeddad ibn al-Had ya Şeddad ibn al-Hadi, ikisi doğru. Şeddad ibn al-Had sabitti. Abdullah oğlu çoğun tabiilardan. Abdullah Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu rivayet kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men salla halfa imamin fe inne qiraatel imami lehu qira'a. Muşu hadisning sanadini birdan bir tekshirib kelsanlar ham sahih. Yani bazı ulamalar İmam Buxoriy, Darqutni degandek bazı ulamalar İmam Buxoriyning al-Qira'a xalfal imam degandek bir juz kitobi bo'lg'achqa, Darqutni sal İmam Abu Hanifa qarta sal mutaassib bo'lg'achqa, bular marvayatni aciz deb turadi. Amaliyotda bu hadis mursalmi boshqa yo'l bilan mursal kelgan, biz hozir o'qigandak musnad marfu holatda kelgan. Ma'nan qarasanlar sanad sog'lom. Hech qanday. Yani bu sahih. قال محمد حدثنا أسامة بن زيد المدني قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام قال فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال إن تركت فقد تركه الناس يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأ ناس يقتدى بهم وكان القاسم ممن لا يقرأ. القاسم بن محمد bu Hazreti Abu Bakr'ın nevresi hesabıdır. Medine'deki 7 çoğun fakihning birisi. Qarasanlar Al-Qasim o'zi imomning keyinda namoz o'qigan chog'da qiroat qilmaydi ekan. Shu qiroat qilmasni tanlabdi. Lekin xohlasam qiroat qil. Yani imam ve yanındaki cemaatga daxl yetkazmaydigan darajada demakchi. Agar daxl yetkazib qolsa bo'lmaydi. Daxl yetkazmaydigan bo'lsa o'qisang bo'ldi, ishingni o'qisang. O'qimasang iqtido qiladigan ash katta sahoba kiramdan o'qimaganligi jiq. Agar o'qib qolsang sahoba kiramdan o'qiganligi bor. Bu bunda kam qo'yib turibdi. Lekin o'zi o'qimaslikni tanlabdi. قال محمد أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. Adır mana İmam Muhammed Süfyan ibn Uyeyne'den rivayet kıldı. Ebu Vail Şakik, ismi Şakik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan imomning keyinda Qur'on o'qish masalasi so'ralgan chaqda quloq solib jim turib angla dedi. Chunki namozda mashg'ullik bor edi. Yani shu chaqda namoz o'qigan chaqda Rabbiyning huzurida shu holatda turgan chaqda butun diqqati mashg'ul bo'lgan bir ahvol demakchi. İmam o'qisa, imomning qiroati sana shu yetarlik dedi. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن القمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين بشيء. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu imomdan keyin namoz o'qib qolsa, o'zlik namozda bo'lsin, ishida o'qiydigan namoz bo'lsin, dastlabki 2 rakatda bo'lsin, keyingi 2 rakatda bo'lsin, hech nima o'qimaydi dedi. Va idza salla wahdahu, o'zi yolg'iz o'qib qolsa, dastlabki 2 rakatda Fatiha bilan bir surani qatib o'qiydi, keyingi 2 rakatda hech nima o'qimaydi. Fatihani o'qimaydi demakchi. Bir shay'in minal Qur'on demakchi. Biz ixtiyorda o'sha rivoyatni o'qitdik-ku. Abdullah ibn Mas'ud xalsan Qur'on o'qi, xalsan tasbih et, xalsan jim tur degan. Endi bu farzligi gap. Hanifi mazhabdagilar mush qarashni tutib, farz namozlarda keyingi 2 rakatda qiroat qilish vojib emas deb qaradi. Xalsa tasbih etdi, xalsa jim turdi, xals Qur'on o'qisin mayli. Unga ixtiyori qo'yib qo'ydi. Lekin nafl namozi farq qilishmi? Naflda farq qo'yib, chunki 4 rakatda. قال محمد أخبرنا سفيان الثوري رحمه الله قال
حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام. Dikkat kılsanlar bu bayatın rivayetin özü şu. Ama yani 119. Lekin farkı anında Şeyh Süfyan ibn Uyeyne, mağda Şeyh Süfyan Thawri. Lakin Süfyan'ın rivayet kılan Muhammed. قال محمد أخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام. Şimdi bir çoğun işlep durup ağzımda çoğun tuttuğundan imamın kendi namazı kılındığın manusun yaxşırak. Yani bu imamın kendi kıraat kılışını bir xil eğir ağırlıkını gösteriyor. Belki de bu eğir ağan ahvalla imamın kendi durup imamın mı azdırıtılan, yendik adamın mı imamın kıraatını anlığı koymaydıgan aslında derece ülük okuğanını gösteriyor mümkün. Yani işi de okukarsa belki o derecede karamaz. قال محمد أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم. İbrahim Nakhai yani sahabe-i kiramların zamanında sahabe-i kiramın bazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi kıraat kıttı Resulullah mali unazal Kur'an dedi o. Şunlar da Resulullah'ın kendi, imamının kendi kıraat kılmadan olan sahabe-i kiramlar. Sahabe-i kiramın zamanı ötkendiğinden keyin birisi imamının kendi kıraat kılış işini peyda kılgan dedi. Bu kişiye mi bid'at peyda kıldı dep qaralıngan kişi doğru demek. قال محمد أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في العصر قال فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال لما غمزتني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. Kadir Marva'ya dikkat etsenler Abdullah ibn Şeddad ibn Had tabi'i قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في العصر. Yani bu rivayet ne buldu? Mursal. Çünkü tabi yazdı. Sahabe şu kaldı. Dadistir rivayet kılan bu sitte dışarıda muttasıl oldu. Musnad oldu. Lekin köpünce ihtimalle şu dadistan anlamı oluşu mümkün. قال محمد أخبرنا داود بن قيس الفراء المدني قال أخبرني بعض ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال إنه ذكر له أن سعدا قال ووددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فيه جمرة. Yani Sa'd ibn Abi Waqqas'ın farzandlaridan birisi shunda so'zlab turibdi. Mana shunda so'zlab berilganda Sa'd radhiyallohu anhu debdikan. Imomning keyin namoz o'qigan odamning og'zi bir cho'g'u bo'libdikan deb arzu qilaman. Yani shu ig'roqlikni ko'rsatdi. قال محمد أخبرنا داود بن قيس قال أخبرنا محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا. قال محمد أخبرنا داود بن سعد بن قيس قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت رضي الله عنه يحدثه عن جده أنه قال من قرأ مع الإمام فلا صلاة له. باب الرجل يسبق ببعض الصلاة. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاتته شيء من الصلاة مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة فإذا سلم الإمام قام ابن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي. يحدث عن جده يحدثه هذا بهذا ikki sahabenin ikki nevrisi var. Muhammed ibn Zeyd ibn Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'ın nevrisi. Musa ibn Sa'd ibn Zeyd ibn Thabit. Bu Zeyd ibn Thabit radıyallahu anh'ın nevrisi. Şunda ama yuhaddithuhu
so'zlab bergan kishi Musa Umarga so'zlab beradi. Musa yuhaddithu Umaran ibn Muhammadin annahu qala. Yani Zeyd ibn Sabit radhiyallohu anhu de kimki imom bilan tang keyinda turib o'qisa, bu namoz bo'lmaydi dedi. Yani bu kamil, mukammal namoz bo'lmaydi deb nafil kamal deb tushunsak, bu bir xil ig'ro yoki imomning qiroatini anglamaydigandir. Uning faqat anglamay o'zigida o'qisa namoz emas degandek tushunsak bo'ldi. Ma keyingi hadisda idza fatahu shay'un min as-salati ma'al imam allati yu'linu fiha bil qira'a. Yu'linu degan yajhar degan ma'noda. Mabni lil ma'lumda. Yani allati degandan gangrab qolishi mumkin. Lekin idza fatahu shay'un min as-salati ma'al imam allati yu'linu al-imam fiha bil qira'a desanlandın. Aslında tushunsangiz joyi shu. Yani yu'linu yani yajharu al-imam demak. Eğer namaz deb qalsanglar tu'lanu fiha bunda o'xshab to'g'ri bo'lsin. Lekin bu kitobning rivoyati yu'linu. قال محمد وبهذا نأخذ لأنه يقضي أول صلاته وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أول صلاته. Şu namaz kechib qolgan kishi imom salom bergandan keyin o'rnidan turib o'qiydigan namozning 5i. Chunki 5ini qildirib qo'ygan. İmam bilan imom o'qigan 3-4-rekatni o'qigan. Davomga qiroatlar o'qiydi yani. Avval salatihi bin nisbati lil qiraati. Chunki yani bu vaziyatda bir qarashda birinchi ikkinchi rekatda qiroat qilish vojib edimi? Fatiha bilan sura o'qish vojib. Bir qarashda Qudratga qarashda 2 rekatda lekin tayin qilmaymiz o'ziga. Ammo birinchi qarashga asosan qiroat qildigan rekatni o'qimagan bu. Chunki imom salom bergandan keyin o'zi mustaqil o'qishga boshlagan chaqda shu qiroat qilish vojib bo'lgan rekatni o'qiydi. Unga qiroat qildi. Teşhis qilib, buni cho'ng masala yo'q. Teşhis qilib qo'ysangiz chunki u mustahabni tark qilgan bo'lishi mumkin. Eksik qilsa. Keyin qiroat qilish vojib. Birinchi ikkinchi rekatda. Navonkin bu o'qiydi demak. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا من ركعتهم سجد معهم. قال محمد وبهذا نأخذ ويسجد معهم ولا يعتد بها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Rukuga ulguramagan ekan, imom rukudan shunda bizning ko'targan chaqda kasak quloqqa qilsak, shu bir rekatga ulguramagan hisoblanadi. Tamam? Endi bir rekatga ulguramagan ekan deb jamoat imom bilan sajda qilayotgan chaqda qarab saqlab turmaymiz. Darhol sajdaga boramiz. Secde başlayalım ki muşu iki secdemiz ya bir secdemiz bu bir rekatga hesap olmaydi. O rekat kıldığın ketga hesap. Lekin qarab turmay secdega boramiz uchun bu secdaning o'zi bir rekatga hesap bo'lmasimi ayrim bir ibodat. Alloh taologa bashurish. Balki shu bir secda bilan Alloh taolo mag'firat qilishi mumkin. Bu bir ayrim fazilat hisobli ish. La ya'tadu biha degan ishni foydasi yo'q emas. Bir rekatga hesap bo'lmaydi demak. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة يصلي معه ما أدرك من الصلاة إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد حتى يقضي الإمام صلاته لا يخالفه في شيء من الصلاة. çünkü إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال محمد وبهذا نأخذه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك وسلم da to'xtasizlar وسلم sakin to'xtashusi yer qala deb ulmoqchi bo'lsalar وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Ama şu 131. hadisne ulamalar her xil tushunib qo'ygan. Men adraka min as-salati rak'atan faqad adraka as-salata. Masalan, men adraka rak'atan min al-asr qabla an taghrib ash-shams faqad adraka al-asr. Va men adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatla ash-shams faqad adraka al-fajr degan bo'lgan ekan. Vaqt ko'z tutilgan bo'lishi mumkin bu hadisda.
bir rekatni shu namozning vaqti chiqib bo'lguncha o'qib olsa, qolgan 2, 3, 4 rekatni masalan bosh namozning vaqti kirib qolgancha o'qisimi, mayli shu vaqtida o'qigan bo'ldi deb bunda tushunish mumkin. Yoki imomga iqtido qilib jamoat bilan o'qigan bo'lsa, bir rekatga ulgurgan kishi jamoat bilan birga o'qigan namozning fazilatiga erishadi deb bunda tushunishimiz mumkin. Yana ba'zilar man adraka min as-salati rak'atan, yani rukuga ulgursa shu namozning shu rekatiga faqat adraka as-salat, ya'ni adraka tilka rak'a deb bunda tushunadi. Uch xil tushunish bor. Lekin jamoatning fazilatiga erishadi degani sal munosib. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. Sen rukuga ulgurmay qolsang, shu rakat qo'ldan ketdi. As-sajda ya'ni ar-rak'a. Shu bir rakatdagi muhim faoliyatning birisi nima? Sajda. Sajda bilan bir rakatni o'qigan. قال محمد من سجد السجدتين مع الإمام لا يعتد بهما فإذا سلم الإمام قضى ركعة تامة بسجدتيها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Rukuga ulgurmay, imom rukudan beshni ko'tarib turib bo'lgandan keyin kelganlar ikki sajda qatnashdi. Qatnashsimi, lekin shu rakatga ulgurmagan hisobda bo'ldi. Ani imom salom berib bo'lgandan keyin, ash bir rakatga ulgurmagan bo'lgan ekan, to'liq bir rakat o'qidi. Ikki sajdani qilmagan ruku qilsam, ikki sajda ma'ruku unda ikkisini to'liqlaydi demaymiz. Mishaji bo'lsin, subhanallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka